is to unite us ever more closely with God. And the special which the devotion inculcates towards the heavenly end is Holy Communion. Kung muna yung mag-support sa atong devotion sa Ginoong sa Kristo na ma-maintain natong pagkasuod sa Diyos o masuod pagig kayo hangtod moabot ka sa langit mo ang Holy Communion. Kung sa importante ang Holy Communion, it unites you with love with our Lord Jesus Christ. Kung sa'y katuyuan sa devotion sa Heart Jesus, matod pa sa mga santos ng devotion sa mahal na sitas ng Jesus, the greatness and goodness of God, our supreme model, also according to St. Matthew chapter 5 verse 14, are made visible to us in Christ. Ang sa una na dili makita ang usa ka modelo sa atong kinabuhi kaya wala man kapagtao makita na sa pagpakatawas ng Ginoong Jesucristo. Christ is a especially the revelation of love divine, yang gugma, balaan, divine, holy, as well as the manifestation of the greatest created love. It is this His love that is the immediate object of the Sacred Heart devotion. Ang katuyuan sa devotion mo ang paghigugma sa Diyos sa kinatimutan mo kinabuhi. Namunan ang balaod sa gugma may pinanakataas na balakot. Kaya may tuyok sa paninang pag-devotion sa Sacred Heart of Jesus. Wala lain, bulig ang paghigugma. Higugma sa Diyos, higugma sa mga isang tao. Wala ko na mapraktis sa tao sa hindi. Puros palang tulong ang ilang gugma. Wala sa buhay. Wala sa ilang kinabuhi. Ang tao napabilin sa iyang kasuko sa iyang isang tao. Pagtungo. Pag-look down sa iyang isang tao. Pirmi siya makaminos sa uban. Mohal siya ang labo pa siya sa uban. Dili na lang, it's pride. So walang magkasubay sa gugma sa Diyos. Pinapagaan sa mga tao. Sama sa dinyon nga, parang na nag-devotion sa Malbergen, wala tayo nakakumplito isang usa na napilipanan din siya na tibupit sa mga kapatid. Kaya wala nga nakasupay sa virtue, Blessed Virgin Mary, especially the virtue of love, virtue of humility. Wala kayo nakapilapit. So the acts by which that love is honored are kung nagtahab kita sa paghugma sa Diyos atong himuon pinagi sa number 1, contemplation in our intellect. Second, adoration and love in our will. And the third, imitation in our conduct. Ulo, umagi kung binupid ka sa kasing-kasing ni Diyos, bisan sa Immaculate of Mary. Contemplation in our intellect, adoration and love, and then imitation in our conduct. Sa atong batasan sa kinaiya, awaton na to si Kristo. O mga Grigin, ilang kinaiya, ilang batasan, imitation nga na pagdibusyon
na contemplation in our intellect, especially when you are in the state of prayer, how to contemplate Jesus and Mary in your prayer. How will you contemplate in your intellect? Intellect and will. Contemplation ay kung nangagikag Rosario, panalitan, sorrowful misery, the first sorrowful misery, agony in the garden. Ganito na imong kasikasin yung mahunas pag-contemplate. Na you are there present in His agony in the garden. You are one of the witness there. And you see kung sa gibatin ni Kristo sa iyang agony in the garden. That is contemplation. You are there, part kauban ka ni Jesus dito sa garden of Gethsemane. Put yourself in the garden of Gethsemane and look at Jesus. That's contemplation. You will feel what He feels, and you will understand what He feels. And say, nanangingagi na siya, you will understand that He's going to pay your sins and the sins of the world. Use the contemplation in a prayer. Agony in the garden. Huwag ka sa agony in the garden. You are witness there. Second mystery, scourging the pillar. Huwag ka sa templo, din si Kristo, dinahayani sa Jerusalem, sa gawa sa Jerusalem, din si Kristo gigapo sa haligi, yung kasan o gilatigo. And you're one of there, or even you consider yourself that you're one kung sa kasa naglatigo niya. Inang sala may naglatigo niya. Mortal sin may nakasama sa lawas. Yan ang contemplation para mapili mo ang debate sa Ginoo kung sa kasakit. And then after that, emotion lang to. Kung na-realize na mo sa ilang rosaryo sa kasakit, ang debate ng Kristo o inapas ang debate o nagpasol baka dahil usaka sa nagpasakit niya, hindi sudah doon ang gada adoration and love in your adoration is with a deep peace in your heart that you love Him in your will sa inyong kabuhok hurot inyong kabuhok sa inyong pagdumatan niya pag-adore. So yun ang nahimo sa adoration karon which is sa kanan. And then after that, meditation, your adoration is you have to ngayot ang grasya na you can imitate our Lord Jesus Christ in your conduct. Sa inyong batasan, sa mga kinaiya, makita na mo yung kinaiya how He embraced sufferings even then. Na wala siya reklamo, nagilatigo siya sa mga tao, wala siya isang gamay na komentaryo, nag-iun siya mga tao, hindi patay siya. Yan ay ang batasan, yan ay ang kinaiya. He accepts sufferings, sacrifice without any complaint, because His heart is full of love towards sinners. So contemplation or the study of Christ's love as shown in His life, His acts and sufferings, is the first part of this devotion, since we honor and imitate only what we know, like Mary.
we must keep all these things of Christ's heart in mind, pondering them in our own hearts, according to St. Luke. Then adoration. Adoration is due to Christ's love, both as God and man. As God, He exercised a love of infinite value. For God Himself is love. Bilihon kayo yang gugma. Bisa unsa ka makasala bato kaniya yang gugma walay paglupad. Ito tungkol sa gugma, maabot ang panahon na mag-convert ang makasala. As a man, he elicited in his human soul a charity issuing chiefly from his divine wisdom and will, and continuing in the sensible emotions and the very pulsation of his heart of flesh. The love of Christ is divine and triumphant. That is, Christ's heart is the heart of a divine person. Kaya siya tao usab. And also the chief external manifestation and symbol of his love. We adore therefore the sacred love and the sacred heart of Jesus. Nag-adore kita sa iyang sacred heart. Nag-adore usap kita sa iyang dakong gugma na iyang diata pinagkanata. And in imitation of His love, pag-awat kaniya, pag-kupya sa iyang gugma, was also intended by our Lord. He made it His new commandments that we should love one another as He loves us. So, muna ang pag-imitate sa iyang gugma na nagsugo siya. Love one another as I have loved you. He was effective as well as affective, practical as well as emotional. Nga na iyang presentasi. Christ's love was humble. Christ's love was meek. And Christ's love was universal. Yan na ang daatong pag-igugma usap. There are many practices well suited to the cultivation of devotion of the Sacred Heart, but only the Holy Communion has a special fitness. Ang pagkalawang may maka-cultivate sa inyong pag-igugma kang Kristo. Meditation of the love of Christ is promoted by Holy Communion. The Eucharist being a memorial of His death, and tears here and love unto the end. He loved in unto the end. Yung gugma, di gugma kita niya hangtod sa katapusan. Adoration of the loving heart of the Savior is likewise natural at the time of Holy Communion. So, kung dunay usa ka babae nga nangalawa, kubos niya anak, amang sa condition, luhos niya kalawa, while ang pari naghungit, her tears coming out. Itulo ang luha tunod sa realization sa gugma sa Diyos. Na bisan unsa siya pagkasala, yan nakita na gugma siya sa Diyos. Nakahilak siya na iyang nagawat si Kristo, ang luyo sa iyang pagkawin ako sa pinagawin. Yan ang expression sa gugma, ng gugma sa Diyos. Na hinanop siya kay dugay nga panahon wala siya kakalaman.
Igugma siya sa Diyos, pero kulang ang gugma kung dili siya makakalama. Kung hilang siya. Kaya nabot ang panahon that Jesus and her meet each other and she received Christ personally in Holy Communion. Tandog ba siya sa presensya sa Ginoo? Ugma sa Diyos sa iyang pagkalama. Doon mo experience na. Nahinangok mo kang Kristo. Niya pag tanaw mo nga imasyan kalwato, makahilang ba ka? O walay na itabo mo. O walay hiling sa bumo. Ha? Tingnan. So, as a man, he elicited in his human soul a charity is swing chiefly from the divine wisdom and will, and continuing his sensible emotions and the very pulsation of his heart of flesh. So, imitation of his love was also intended by our Lord. So, because of this Holy Communion, it is, for us, it's very important that despite the Holy Communion, our devotion to Sacred Heart Jesus will continuously cultivate. But the Holy Communion has a special fitness. So, love of Christ is a special sacrament of the Holy Eucharist. In our prayers and devotions to the Sacred Heart of Jesus, let us reflect on all this great mystery means for us, and then see what return of love and service we have made to Christ our Lord. Kung tinoon manggaling ka dilupid sa Sacred Heart of Jesus, o naibog mata niya sa inyora ng pagbalos in return of the love of God, kung sa'yo mong kung sa'yo mong buha na malipay na ginawa kanina in return sa iyang gugma diya kanina, kung sa'yo mong ikahatag sa Diyos. Pag-ubakas yung ginabuhi, magmayudaanan ba ka na masunod sa iyang pinaiya, yung batasan, iyang pangunauna. So, let us ask the Blessed Virgin Mary to guide us and teach us how to love Christ and how to